Pripreme fudbalskog kluba Budućnost Banovići za novu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine nalaze se u punom jeku. Odrađene su kondicione pripreme, već se uveliko radi sa loptom, a odigrano i nekoliko prijateljskih susreta. Mi se nalazimo u trećoj sedmici od 6 koji su planirani do početka prvenstva. Odlično protiču, atmosfera je radna, momci odgovaraju na sve postavljene zadatke. Sve radimo ovdje u Banovićima, nigdje ne idemo, prihvatili smo 2 turnira, već jedan sad je sljedeći vikend u Stjepan Polju. Banovićki zeleno-crni u novu sezonu ulaze sa nešto izmijenjenim sastavom. Samo smo namirili ono što nam je trebalo, iz kluba su otišla samo 2 igrača, Mujarić u slobodu, Mujkić je završio karijeru i samo smo namirili ta 2 čovjeka i ništa više. Tako da imamo i kosnice ekipe iz prošle godine i mislim da to je jedna velika prednost za ekipu što je ostalo punom sastavom odnosno na prošlu godinu. Ambicije kluba, kako kažu, nisu ulazak u Premier ligu, ali ukoliko se ukaže prilika za viši rang, ona se svakako neće propustiti. Mislim da uprava radi odličan posao što se je posvetila infrastrukturi. Radili smo reflektoru, radili smo vrhunsko navodnjavanje, u planu je semafor i mislim da to treba bude reper za ponašanje svih ostalih ekipa. Prvo infrastruktura, da se naprave uslovi za igranje Premier lige, onda da se proba to nešto raditi. Tako da mi nastavljamo onu priču od prošle godine često, pošteno, korektno, nikome ništa nećemo oteti, nikom ništa nećemo pokloniti, nikom ništa nećemo tražiti, da igramo, da pišemo jednu finu priču, da promovišemo što više mladih igrača. Prošle godine je 9 mladih igrača nastupilo za prvi tim i to je bila okosnica te juniorske ekipe koja je na kraju i plasirala se u Premier ligu. Prvenstvo u prvoj ligi Federacije počinje 13. avgusta, a Banovićka Budućnost u prvom kolu gostuje u Srebreniku gdje se sastaje sa ekipom Gradine.